Pegangin Dedek. Pegangan Mamas, Dede pegangan Mamas, pegangan Mamas. Sopi. Ayo dadah, Mas Sopi. Sopi Ibu Ria. Sini aja Dedek. Tuh. Wah, nambah ton. Tapi lucu temen Mak. Mak, lucu banget. Oh iya. Joget Rom. Ih, joget. Joget Lumi joget. Ih, joget. Rumi gue. No apa tuh. Gedangnya gue. Dadah Mbak Dita. Dadah melu. Karondin ya. Duduk Dek, duduk. Dia tolong Dedek. Dedek tolong. Oke. Tuh banget. Kayak ngedot bayinya Pin. Tuh bakal duren. Pin, duren ekor sepira kue. Berapa harganya duren? Nak nyong ya. Iya. Oh di sini kan Nak? Hah? RT 4
Sini, Dek. Duduk, duduk. Duduk. Foto tahu belakang lah. Oh, kayak duitnya. Ih, dalam. Kasih. Ih, kayak jangan dah ini. Satu nih, Prit. Kayak anak bidadari. Baru itu apa dong? Tuh. Duriannya gede banget weh. Aduh, duriannya gede banget. Aduh. Oh, sepatunya gede temen gue kakinya. Sepatunya gede banget. Mantap gue. Wih. Telang, bakulnya wedon. Petene kae, petene. Ya melu lah. Kalau barisan. Kalau gedong bujangnya kiye. Ya iya.
Mbak. Ya. Weh. Lapangan itu lari kubur gede. Weh. Dasar. Dia burin iki berapa aku? Dadah. Burine. Yang dalamnya baik. Oh, anak kok gede. Ya kata semua berdua naik bengkel. Cepet lu. Lumi cepet lu. Ya Allah kayak Yule. Tuh Yule nggak pampers. Ya. Wis miki pedhot nang kono.